svom putu stalnog dokazivanja i sticanja novih znanja, Naruto ima samo jedan cilj, postati Hokage, majstor džiu-džitsua. Naruto na Ultri! Nepredvidive zamke i neodoljive reakcije, sve za osmeh više. Skrivena kamera na Ultri, sada i vikendom. Samo se smejte. Yu-Gi-Oh! Buđenje zmajeva. Radnim danima u terminima 14:10 i 19:40. Yu-Gi-Oh! Buđenje zmajeva. Složna petorka, dobra energija i magija, to je Wings. Ultra vam premijerno predstavlja treću sezonu hit serijala Wings. Čipi kao Naruto. Od sada tvoj omiljeni krosanti poklanja 50 Čipi kao Naruto album. Pronađi ih u svakom Čipikau i nauči sve tajne Narutovih specijalnih tehnika. Čipikao daje ti moć da otkriješ svoju snagu.